Zdravo! Danas ćemo još malo razgovarati o realizmu. Govorit ćemo dakle o onoj književnoj epohi i pravcu, dakle o realizmu koji je smenio romantičarsku poetiku. Ali da vidimo najpre pojam realizam šta podrazumeva. Realizam u svom korenu ima latinski pridev realis, što znači stvaran. On zapravo predstavlja nastojanje da se prikaže stvarnost onakvom kakva jeste. Kad govorimo o realizmu, mi zapravo govorimo o književnoj epohi koja je zahvatila Evropu u drugoj trećini 19. veka, ali govorimo naravno o književnom pravcu, rekli biste i književnom metodu svakako, zato što se realističke tendencije mogu videti u književnosti i mnogo godina nakon što je ova književna epoha prestala da bude suverena. Kad govorimo o realizmu, treba da razmišljamo o piscima koji misle da književnost treba verno da prikaže stvarnost, što znači da treba da ga prikaže bez strasti, objektivno, čak bezlično. Ova Šamflerijeva misao može da bude prepoznatljiva u delima najvećih i najznačajnijih pisaca ove epohe. Vi svakako znate da su to Balzac, Stendhal i Flaubert u francuskoj književnosti, da kad govorimo o težnji da se verno prikaže stvarnost, ne možemo da zaobiđemo ni Čičagorija, ni Stendhalov roman, recimo Crveno i crno, a naročito ne Flaubertovu Gospođu Bovary. U ovoj epohi nastala su neka od nezaobilaznih dela svetske književnosti, tako da sam ja sigurna da ste svi vi čitali Olivera Twista i da znate da je on tražio još, taj čuveni Dickensov roman pripada ovoj epohi, ali takođe znam da ste vi poznavaoci Gogoljevog dela, da znate da je Gogoljeva pripovetka Šinjel utemeljila ovu epohu, da su podjednako važni i romani i likovi Turgenjeva i Gončarova, oni koji su nosioci suvišnog čoveka, a da ne govorimo o značaju Tolstoja i Dostojevskog, koje će i danas mnogi smatrati samim vrhuncem svetske literature. Realizam, kako već rekosmo, se formira u odnosu na prethodnu epohu, što znači da ćemo i ovde govoriti o onoj divnoj metafori da dete voli svoga dedu, ali ne voli baš oca. Dakle, realizam se formira u odnosu na pređašnju romantičarsku poetiku, razvija se zapravo u odnosu suprotnosti prema njoj. Ako smo govorili da je za romantičarsku poetiku bila najznačajnija osećajnost i da su se romantičari primarno izražavali kroz lirske vrste, onda ćemo u doba realizma primetiti da su najistaknutije mesto imali roman i pripovetka, dakle, potpuno suprotno, prozne vrste. Nekada nam paradoksalno zvuči kada kažemo da fabula u doba realizma gubi svoj značaj. Nekada moji đaci vole da kažu pa kako gubi značaj, a svi romani oko 1000 stranica. Da, fabula gubi značaj zato što je ona zapravo podređena razotkrivanju karaktera, što znači da u doba realizma najznačajniji je lik. Kad govorimo o Dickensu, mi ne možemo da preskočimo, da tako kažemo, Pikvika iz romana Pikvikov klub, ili ako hoćete Olivera Twista, koga smo već pominjali. Kad govorimo o Gogolju, zapravo ne možemo, a da ne govorimo o Čičikovu iz njegovog romana Mrtve duše. Isto tako, ne možemo da govorimo o Turgenjevu, a da ne govorimo o Bazarovu iz romana Očevi i deca. A ja sam sigurna da svako od vas zna i ko je Ana Karenjina i ko je Raskolnikov iz romana Zločin i kazna. Dakle, ovi
junaci obeležili su književno delo svojih autora, a ne njihova fabula. Podsjetimo se da čitava realistička poetika leži na podražavanju. To je onaj pojam mimezis, zapravo termin koji vezujemo za realističku poetiku. Jer prema realističkoj filozofiji suština umetnosti i jeste podražavanje. Tako Stendhal kaže, roman je ogledalo koje čovek prenosi. Ono čas odražava nebesko plavetnilo, a čas prljave lokve i kaljuge. Roman, dakle, samo oslikava stvarnost, nošeno rukom jednog čoveka, odnosno pisca. Pisci realisti izuzetno insistiraju na onome što je iskustveno. Stoga je njihov model sveta empirijski. Na realiste utiče, naravno, pozitivizam, filozofija pozitivizma, odnosno polazište i posmatranje, zapravo proučavanje čitavog društva sa stanovišta koje je empirijsko. To ćemo prepoznati u poetici svih realista. Realisti takođe teže za onim što bismo mogli nazvati totalni zahvat stvari. Šta to zapravo znači? Ako razmišljamo o tome da je predmet izučavanja, odnosno ne izučavanja, nego pisanja umetničkih dela, pisaca realista, društvena svakodnevica i čoveko-psihički život, onda nas interesuje na koji način zapravo pisac realista prikazuje društvenu svakodnevicu. Nikada ne izdvojeno i nikada ne oivičeno. Pisac realista teži tome da potpuno sagleda ono što zovemo društvenom svakodnevicom, to jest da potpuno sagleda svoj lik i kroz društvene i kroz unutrašnje, odnosno psihološke karakteristike. Kada posmatra lik, pisac jako insistira na tome da to bude neki običan čovek. Setite se, u poetici romantizma to su uvek bili neki izuzetni ili na izvesni način izdvojeni junaci. Ovde govorimo o predstavnicima najrazličitijih društvenih slojeva, upravo iz težnje da se, kako već rekoh, totalno posmatra stvarnost, odnosno jedan širok zahvat stvarnosti. Kad govorimo o realističkoj poetici, prosto ne možemo da zaobiđemo pojam skaz. Skaz, čini mi se da već po ovome kako ova reč zvuči, možete da zaključite da ona svoje poreklo vodi iz ruske književnosti, a mi kad govorimo o skazu, govorimo zapravo o jednoj narativnoj tehnici koja se zasniva na iluziji usmenog govora naratora, na iluziji usmenog govora. Međutim, to stvaranje utiska da se ne radi o poetskom tekstu, već da se samo priča iz života, nam je s jedne strane priča koju mi možemo da doživimo kroz takozvani interpretativni skaz. Taj interpretativni skaz bio bi samo stilizacija govorne reči. To bi značilo da pisac ne poetizuje svoj govor i da prenosi jezik junaka onakvim kakav je on u određenoj društvenoj sredini ili psihološki uslovljen. Ali nas mnogo više interesuje ono što se zove narativni skaz. Taj narativni skaz vezujemo primarno ili prvo za Gogolja i njegovu pripovetku Šinjel. Sad je trenutak da se setimo da Dostojevski kaže svi smo mi izašli iz Gogoljevog Šinjela. Svi mi, odnosno svi pripovedači. Zašto? Upravo zbog narativnog skaza. Upravo zbog toga što govorimo kod Gogolja, a uopšte u vezi sa narativnim skazom, o stalnoj promeni tona pripovedanja, o smeni onoga što je objektivno pripovedanje s jedne strane i sa druge strane subjektivna naracija. Dakle, da govorimo o mešanju jednog tona koji je ozbiljan
i tona koji je humoristični, da govorimo o onoj priči koja se zasniva na anegdoti, a u isto vreme ta anegdota prerasta u neki, pa mogli bismo čak reći, melodramski kontekst. Kad govorimo dakle o narativnom skazu, mi govorimo o određenoj kompoziciji, a ne govorimo samo o jeziku jednog određenog književnog dela. Skaz nam je dakle vrlo važan za realističku poetiku. Skaz ćemo kao narativnu tehniku prepoznavati i kod drugih autora, tako ćemo i u književnosti srpskoj videti kod recimo Milovana Glišića ili kod Stevana Sremca. Koje su još karakteristike realističke poetike? Obratite pažnju. Kada govorimo o motivaciji junaka, ona je uvek socijalno-psihološka. O tome smo već govorili. Dakle, nikada nećemo imati izdvojene psihološke ili socijalne karakteristike, nego u skladu sa tezom da lik mora imati totalni zahvat, odnosno onaj totalni zahvat stvari je jedna od osnovnih poetičkih karakteristika, onda i ova socijalno-psihološka motivacija mora da bude u skladu s tim. Rekao smo već, iako je u pitanju težnja tome da se pokažu obični ljudi, mi zapravo imamo reprezentativnost karaktera, odnosno kroz jedan taj lik mi ćemo prepoznavati mnoge osobine, a nećemo govoriti o izdvojenim osobinama pojedinaca kao u doba romantizma. Već smo pričali o potiskivanju fabule na uštrb građenja karaktera, već smo govorili o tome da je vrlo važno podražavanje, pa i podražavanje kolokvijalnog jezika, što znači da vrlo često ili dominantno u doba realizma nemamo poetizovan jezik, već prevlast kolokvijalnog jezika. Znači, govorni jezik je onaj koji dominira književnošću epohe realizma. I na kraju, ili na početku, sasvim svejedno, za realizam je, kako već rekao smo, karakteristična apsolutna prevlast proze. No, samo da vidimo, a šta se to dešava kada realizam stigne do neke svoje, kako mi najčešće kažemo, granice, odnosno do nekih karakteristika koje su u poetičkom smislu na vrhuncu. Pa negde, kao što vidite ovde, 1870. dakle negde u poslednjoj trećini 19. veka, javlja se jedan, dozvolite da to tako nazovem, ekstremni oblik realizma, odnosno naturalizam. Naturalisti čoveka posmatraju mnogo više kao biološko, a ne kao društveno biće, jer smo mi sve vreme zapravo insistirali na tome da pisac realista posmatra čoveka, odnosno pojedinca, kroz prizmu onoga što je društveno uslovljeno i onoga što je njegov psihološki portret. Naturalisti čoveka primarno posmatraju kao biološko biće. I zato ne čudi što oni insistiraju na tome da lik bude stavljen u određene okolnosti, da tako to nazovemo, zapravo u one okolnosti koje bi se mogle porediti sa naučnom laboratorijom. Zato naturalisti nikada ne ulepšavaju stvarnost, a predmet njihovog interesovanja bivaju najniži društveni slojevi, tako će oni prikazivati svet rudara i onaj svet koji živi na egzistencijalnom minimumu. To će biti, kako rekoh, rudari, lučki radnici, oni koji su zadojeni alkoholom, izgubljeni u svakodnevici, svet lakih žena i, kako rekao smo, pun poroka. Zato će se, govoreći o naturalistima, često insistirati na tome da njihov prikaz stvarnosti izgleda gotovo fotografski. On se naslanja na realizam, ali još doslednije teži, kako rekao smo, prikazivanju ljudskih naravi,
onoga što zovemo društvena stvarnost. Teže, ako kažemo već ka fotografiji, odnosno teže tome da njihovo delo izgleda gotovo faktografski. Jako nam je važno još da naturalisti prikazuju stvarnost koja je ružna, koja je nekada brutalna, a da je takav isti uvek i jezik, jer smo rekli da je jezik snažno sredstvo karakterizacije lika, tako da će jezik junaka naturalističkih romana biti prepun grubih reči, vulgarnih izraza, rekli bismo onako pun brutalnosti. Najveći pisci naturalisti su Emile Zola i Guy de Maupassant. Neke naturalističke tendencije vidjet ćemo i u književnosti srpskoj, ali nešto kasnije. Razmišljajte o realizmu. Vidimo se, prijatno.